se naroda bre okupilo. Vidi bre koliko se naroda okupilo. Čuti, smenjit ćete sa ministra financija. Vidiš? Dragi građani, prvo da vam se zahvalim što ste se spontano okupili u ovako velikom broju. Tišina tamo. Sad ne znam gde sam stao. Sljedeći primjer našeg premijera, predsjednika i lokalnih vlasti u svečanom otvaranju semafora, ofarbanih kapija, ograda i raznoraznih sijalica i prekidača rešili smo i mi da svečano otvorimo novo poštansko sanduče i time doprinesemo bolje životu i standardu svih naših građana, a posebno poštara. Samo da napomenem da imamo u planu izvođenje još ovakvih kapitalnih investicija. Za 2 do 200 godina posle toga živećete mnogo bolje. Izvolite, ministre financija, da presečete svečanu vrpcu na našem novom poštanskom sandučetu. Hvala. Ključić, otvorite da vidite kako to radi. Pustite u rad sanduče. Izvolite, ministar financija. Izvolite. Hvala, evo vidite, nema, vidiš kako je lepo, nema, sad će da procveta zemlja i mi sa ovim poštanskim sandučetom, da vide građani kako je to urađeno. Uz najsavremenije u ovom trenutku ima i 2 šrafa, ima i bravu, ključeve, sve imamo, samo još da poštari počnu da donose poštu. Hvala vam na pažnji, bit će ovoga još. Prijatno.